CZS cable chung kwate chibai ule Noel vanal ruat pui kani a chanchin thar langsar zwa de ngai thlang Nithum Auto Day NULM Festival Sani Sumni Pathum Exhibition Cum Food Fest chu Kolasi Benglai Bazara honani ICR Mizoram Center Kolasi Pin Nithum Auto Integrated Fish Farming Practice for Enhanced Farm Income in Kolasi District of Mizoram Training and Buat Sai chu Voingkhan ICR Committee Room a honna nei ani Kolasi District Child Protection Unit Women and Child Development Kolasi District Hwai Hotin no pangven him na pekle an dik na chanwau khum haldan injir na hun manani chanchin kin changzo kin ngai thang voin chanu dar khatle achan ve khan DC office conference hall a kumin chapchar khut man na tura in buat sai na sang clear havin thut khomani a he thut khom hi pujon LT sanga DC Kolasi and chapchar khut organizing chairman in kai shuai ani subcommittee sang atang in buat sai na ngai thak ni in mo phur tura ruat ten ram han na an siam fel to thule an ti lotlin to chin ba ka mabak lo omte ngai thak ani a chapchar khut mang turin Kolasi chu ein pe thokhat to ani hun man da to ram han po an clear how ba ka subcommittee in sum in dai na an thlen chu committee in an mamo angzela pek tura rel ani Nithum Auto Day NULM Festival 2023 Exhibition Cum Food Fest chu Kolasi Benglai Bazar a hon ani Voingkhan Benglai Bazar Kolasi District Urban Development Office buat sain Din Dayal Antyodaya Yojana National Urban Livelihood Mission Festival 2023 honna hun manani a he huna hian Day NULM Kolasi Noya Self-help group somthum pathum le self-employment program kaltlanga aizona bulchan mekten an malak na pochwana hunan manga Day NULM Festival Exhibition Cum Food Fest hi pujon LT sanga DC chuan hongin Pirebeka Eldin Moisha Sel District Urban Development Officer chuan hunakai shuai ani pujon LT sanga DC chuan self-help group chu aizona yang het siam konganu hau intran pui ton tura polanga malana poimo takani thu soin thiam thil sang injir tir ton na hun mun thata kani thu soya sarkar lai puirwa man na angin aizona dap konga meichia ti mason chu Day NULM chuan atum berani thu le chumi ti hlotling tura dudo kaltlanga self-help group ta na ham thana sang kalpuya ni chin chu lomamati thu DC chuan soi meichadin mun dom kan le ti chak konga mala na kalpuya ni mek na chuan lotlin na mel thar tam tak athlen mek nia sha thu DC chuan ta langin heti rwal hian me puite po hian meichia te kai shwai to ni tura chanlak thar angai thu a soibo Puzo Than Moya Shasel, SDNI Manager, Day NULM Tarlandanin, Social Mobilization and Institutional Development Nuaya, Kolasi Pahian Self-Help Group Zasomli Patruk, Anom Meka, Zungzinga Zasomli Palitin Nena, Swan Buljan Tursum, Zeng, Sing Kachel Pek Chua Ani Tute, Area Level Federation Paruzinga Patum Nena, Zeng Singa Pek Chua Ani Tule Adang Patum Nena Po, Revolving Fund hi pek chwale thwai tura buat sai na kalmek thu asoi Support to our urban street vendors Nuaya Kolasi Kochung chu vending zone paruka chenani thute PM's Vadini scheme kaltlangin kong sirdor Joyson thei siam mi somni paruk ne na chan puina pekani thute scheme of shelter for urban homeless Nuaya no pang enkol na mun Kolasi pa pasari le Varing teya pani tranpui chin ani dante atarlanga employment through skills training and placement kaltlanga aizona tling thiam thil zirde na pekani dan le aizona buljan du tan self employment program nuaya loan pek chwa ani chin dante atarlang bok ani Day NULM Festival 2023 Exhibition Cum Food Fest hon huna hian Kolasi khochunga sarkar pisa sang hau tu te khotlang le NGO shwai tu te antel
ICAR Mizoram Center Kolasi Pinithum Otur Integrated Fish Farming Practice for Enhanced Farm Income in Kolasi District of Mizoram Training and Buat Sai Chu Wingkhan ICAR Committee Room a Honna Nei Ani Training Honna Hian Dr. S. Dolly Joint Director ICAR Mizoram Center Chuan Kun Thok Tu Te Fuina Thu Soya Mizoram a Hian Sangha kan mamo zat atamang atam ang huin kan thar chua hi atlem ema chuwangin sangha khoi tu te chanangai ti in sangha le thil dang khoi pol chuan thar chua ati tam thu le sum tho chua po ati pun thu asoi ani tribal supplement noya what site training hi February ni somni pariat sang ni somni pathum atanga March ni sang ni somni pathum thleng nei turani a hemi chung hian ICAR scientist ten sangha khoi mai pia lama ranvul lei what site damdoi man dan le sikle sa mila ran le thlai en kol dan te anzir tirang he huna hian kolasi bil kho thlir sai phai pheng le phai sen khwa sanga khoi tu mi somthu pakhat antela training atel hne na sangha man na le sangha man na len le thil dang an sem hal bok ani Wingkhan Parish Hall Venglai Kolasi pa District Child Protection Unit Women and Child Development Kolasi District Hwai Hotin no pang ven him na pek le anding na chanvo hum hal dan inzir dir na hun manani he sensitization program on child protection service for village level Child Protection Committee program man na hun hi Dr. David Zaitin Vora DCPO Kolasi chanakai shwaya Khwalian pujon LT sanga chuan thu soin no pang ven him le anding na chanwa hum hal saka poimo zia in shil shiat na le zirna hun thatak siam ani chu lom omati thu soi Khwalian chuan India ram puma za som nga hi thalai te ni in soi ani china hewang hian kan ma hun eng hle turangai ani rual hian nu le paten kan fa te en kolna tha kan pe ka poimo hle a thalai te nak tuk maya kan ram kai shwai tu le kan ram ha fak an ni a chutiang ni theidur chuan no pan lai atanga kan en kol luk ngai hle ani ati Khwalian chuan no pang chu akal na om konga zirtil an ngai thu kan she cheu ati a nu le paten hele kan ro thu chu kan in le lo ro pui tak tak kan motor changkang tak tak ni lavin kan fa te hi an ni ati a kan fa te kan duatin en kol mumal tak kan pek angaya puitling nuwa inshil ai chuan no pang thil shiat rei thei hun lai hian kong dik le tha kan shil tamangai ti in duat taka kan en kol lai hian duat lutuk po thil om thei ani ati a andu zonga piang ti saklam ani lo ti saklam ni lawa thil tha le kong dik ko mu tura nu le pa le helama thok tu ten sa taka kan in siam le mangai ani ati he huna hian Juvenile Justice Act 2015 and Non-Institutional Services under CPS Chungchang PVL mangai zwali Protection Officer chuan soifia in kumsong bariat nuai lam no pang JJ Act nuaya anom to thu le hedan nuaya hian kongeng kima shemna ken ko ani thu asoi heng baga hian pilal zom diki Protection Officer chuan no pang chan hai le chomdol ngai te no pang chung ke le har san na siam tu de zong chunga thunei na an nei chungchang fia takina soya pinansi la din pui legal cum probation officer chuan no pang kumtling lo dan kala che te chunga an ro rel dan le sha tu sang soifia na hun mangbok ani pujon zo than sia ma hauzel social worker chuan pokso chungchang athil thar omte inshil fia na hun mangbokin P Alfonso Lerin kimi Councillor po in Village Level Child Protection Committee malang tur le an poi mo na zirdir na hunak mang ve bok ani voina sensitization program a hian Village Level Child Protection Committee member school headmaster anganwadi worker health worker VCP YMA president MHEP president member te chu governor in arwat an ni angin ankal thalle a PPC la nun tluangi social worker in lom thu soina hun mangbok ani nimin pia jing dare ta chang nimin jing dare thleng khan waring te police check gate kaltlangin li thezari somni pani le khwajin zariat an lo luta namdang ILP check mi zan hi somni an om li thelo lu jinga hian oil phur somni pasari le LPG phur som paruk antel ani hemi hun chung hian Mizoram atanga li thei chuak zathum somni pasari omin LPG phur som pathum le oil phur somni pasari an oma
khwazin chuak zasari som pali an zan khalle ni ni chama lungleya zin Minister of State for Tribal Affairs Samiti Renuka Singh Saruta chuan vo in khan lunglei khopui chung sarkar munma thenkhat Vocational Training Center Chanmari Civil Hospital lunglei Chanmari le Eklavya Model Residential School pukpuite atlo he muna te hian an malak nakal mek te rural le khol an mamo te le thok tu chungchanga mamo te chipchia takena soipui ani Minister hi Pumadhup Yas Secretary Social Welfare and Tribal Affairs Government of Mizoram Pisoding Pui Director Women and Child Development Social Worker and Tribal Affairs Department Piramdin Liani Deputy Commissioner Lunglei Purahul Alwal Superintendent of Police Lunglei le official dangten an choi ani Vocational Training Center Chanmari hian garment making beauty and wellness electrician and le hotel management te training pek chin ni in tundin huna zerai somsari panga anom meka he center hi mi in lu akal pui mek ni in an mani building ngeya an mamo mm2 minister hena hian an lo thlen ani Civil Hospital Lunglei Chanmari hian minister hian pediatric ICU THAR maternity ward blood bank le munma dangte atloa health and family welfare how to the hian Advanced Life Support Ambulance le Lunglei District Western Belt lama mantur long an mamo thu an lo thlen ani Eklavya Model Residential School pukpuya hian Principal Pulal Hing Lavale zirti tu le zirlai ten an lo dong songa school munma sang tele mamo te an en ho ani Eklavya Model Residential School pukpui hi Center of Excellence for Sports hlang kai tura malak puyan du thu minister hena hian an lo thlen bok ani Eklavya Model Residential School hi Ministry of Tribal Affairs nuaya malana poimo ni in Eklavya Model Residential School pukpui hi sangni sompariata din ni in CBSE affiliate ani a tundin huna zirlai zan hi somsari le regular teacher sompariat an mega class 6 atanga class 12 thlengzir na omin arts le science stream an nei mek ani Honorable Minister of State Renuka Singh Saruta hian anne na an mamo thlente achulanga lobo zui sakatum thu soin Social Welfare and Tribal Affairs Government of Mizoram how to the chu atulang lo nga event puya ministry lo thlen sakturi na shatir ani ZPM party ten vo in khan Mizoram Governor Dr. Haribabu Kampampati hena Minister of State Purabado Moiroi Tein Section 9A Representation of the People Act 1951 about siya po in petition and the luta petition na hiya ZPMIO in General Secretary Vigilance Department SL Ngursai Lawasailaw Mingziak ani po SL Ngursai Lawasailaw chuan Purabado Moiroi Te hiyan the Representation of People Act 1951 bot siya in diglaw takin at hunay na mangin log na te rawangin ZPM chuan Minister of State Purabado Moiroi Te chu Article 192(1) to the Constitution of India thunay na mga disqualify turing governor hi angen ani Purabado Moiroi Te hi Northeast Consultancy Services na ito ni in vo in thlengin siya po GST noya register na file he farm hand usag na utsuak takmangin Mizoram Sarkara DCNMAN Deed of Agreement so Single Source Selection mangin ang ziyaka NACS hi Proprietorship mimal sumdon na ani angin anay tuli at long atel tutsu Minister of State Purabado Moiroi Te hi aniti at siyang leanti hay baka hiyan Assembly House chunga afapata ang asoy po election affidavit afapa hi anena inkat aniti atala nga hay baka hiyan electoral roll tharbera po chung kokhat in khataseng aniti alangbok ti in Mizo customary law nuaya afapa hi in dangala ni ilaw avangin afapata ang asoy po hi ani nataka chuan thunay tuli enkol tu chu Minister of State hi aniti at siyang lebok ani anti Heng zongzong en hiya Minister of State hiya na thutiang bo siya in at hunay na mangin sarkar at angin hlog na atil ngayon iti atar langa hey wang hiyan ZPM party so India dan puin nuaya
Minister of State Purabaro Moiro ite hi Minister ani na atanga ban turing governor hi an ngen ani Home Minister Pulal Cham Lenan Assam State in Mizoram Ram Chu Sak anei lo thule Ram Rishura Cheng Hwan nei ten an thaira sengkonga har satna an nei lo ti house ashil Budget session nei meka ni min khan thorang bial tu MLA pozodin tluang aral te zo na changin Home Minister Chuan Assam State in Mizoram Ram Min Chu Sak an nei lova ani na taka chuan Assam in Ram Ria pom sang kha zakwa som thum pathum notification pelin tundin mala kan om ati Mizoram in Ram Ria pom sang kha zira som sari panga notification thleng chulwa turin malak me kani thu Home Minister Chona Soya Assam State Ram Rishula hwan le thlai nei ten an hwan thlai ra an seng chung changa har sana to kanom lo ti asoi member dang te zo na changin Home Minister Chuan Mizoram Police in motora nei te chu achiat le to thu soya police modernization scheme a hian motor te lei phalani china quarter te po sak phalani a ma se kumnga kumrukalta vela changkhan an phal talawa hemi awang hian tuna hian kan motor te hi ache em veka police station tin deuh tho in motor chadeu an mamo thu min lo shil chi na ti a tundin huna chuan motor chiat awanga har san an to mek thu le chin fel thei ani ri lo thu asoi ani tun mai Mizoram Police 5th IR Battalion mi le sa ten lengpui airport anti fai chung chang zo na po changin Home Minister Chuan Mizoram in B20 meeting athen turata na in bua se na kal zela G20 committee in an so mangin IR mi somnga te chuan lengpui airport anti fai ti asoya he minister ani na angin asiat pui lawa G20 committee malak na ani thu asoi bok ani khazong khatun chuma chanchin thar kan ti chhuat thai ani e